Poštovani gledalci, dobar dan. Ekipa TV Vodiča vas kao i obično obaveštava o redosledu emisija. Danas je međutim došlo do nekih izmena u našem programu, pa vas molimo za razumevanje i ujedno se izvinjavamo. U 17 časova počinje sednica Narodne skupštine koju ćemo prenositi na drugom kanalu ukoliko bude otvorena za javnost. U tom slučaju Regioni danas i Beogradski TV program biće emitovani na prvom programu. A sada krenimo redom. Na prvom kanalu, posle informativnog bloka, obrazovni magazin Nešto više donosi nekoliko priloga o učesnicima iz ratnih područja koji su stigli u školske klupe širom Srbije, važnoj životnoj disciplini u učenju, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i izveštavanju sa ratišta, o čemu će govoriti snimatelj televizije Beograd Veljko Đurović. Strah je normalna pojava u tim situacijama za svakog normalnog, duševno zdravog čoveka. Čim otvore prozor, mališani će primetiti šumske zavrzlame. Sljedećih pola sata posvećeno je beogradskom spomenaru Nikole Trajkovića o Starom Beogradu. Čak i moj pradeda, koji su došli iz Bijelog polja. Zato se moj taj pradeda i zvao Branko Branković Bjelopoljac. A on je došao u stvari u Beograd sa Karađorđevom vojskom 806. godine. Studio 5 večeras je zauzet za izveštaje sa berze. Ponovo je red za naše najmlađe gledaoce. Sve do drugog dnevnika. Večerašnji dnevnikov dodatak trajeće sve do 23 časa pod naslovom Dokumenti o novom genocidu. Vidjet ćete najnovije materijale o zbegovima Srba u zapadnoj Slavoniji u posljednjim danima, a u studiju će se okupiti kompetentne ličnosti koje će komentarisati najnoviju političku situaciju. Treći dnevnik predviđen je za 23 časa. Vesti na engleskom jeziku za 23:30, a noćni program za 23:35, kada se nastavljaju serije Kraljica Elizabeta i Španska armada. Posljednje vesti možete da čujete u 1:35. Na drugom kanalu u toku je emisija Iz Niša za Niš, do početka prenosa sednice Narodne skupštine Srbije. Ukoliko sednica bude zatvorena, u 17:30 pogledajte Regione danas, a zatim i Beogradski TV program, koji večeras dovodi u studio dva gosta. Prvi, ministar inostranih poslova u vladi SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Časlav Ocić, govorit će o sudbini Srba na osnovu evropskih dokumenata koji se donose u posljednje vreme. Drugi gost, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Mlađan Kovačević, govorit će o eventualnim posljedicama koje bi nastale ako se usvoje sankcije i ekonomska blokada Srbije. Urednik i voditelj Miloš Tanasković. Večeras preuzimamo dnevnik televizije Crne Gore, a kao i svakog ponedeljka sledi emisija o aktuelnim sportskim događajima Indirekt, koju uređuje i vodi Marko Marković. Reportažu U vinu je istina prikazujemo u 20:45, a vesti dajemo u 21:15. Umjesto najavljene emisija Na temisani pisci koju ćete gledati najverovatnije sljedećeg ponedeljka, prikazujemo muzičku emisiju Kod zlatnog konja. Ostaje mi samo tuga, teška tuga, teški vaj. Repriza 7. epizode serije Porobdžije počinje u 22:25. Na kraju, za ljubitelja ozbiljne muzike, gudački orkestar Dušan Skovran svira Dvoržakovu simfoniju. Prelazimo na treći kanal gdje je u toku treći program televizije Novi Sad. Skrećemo vam pažnju na novu špicu biznis kluba uz obaveštenje da će se od večeras još veće pažnje posvećivati predstavljanju preduzetnika i njihovog poslovanja. Nastavak serije I bogati plaču i nakon toga sledi blok informacija, muzike i oglasa. U kulturnom magazinu Time Out gostuju Gordan Mihić i dr. Novica Petković koji će govoriti o kritici stvaralaštva Momčila Nastasijevića, a bit će i drugih priloga. Zabava miliona počinje u 21:10. TV izdanje časopisa Viva u 22:10, a nova serija trećeg kanala Ključevi Arkana u 23:10. Biće posvećena gledaocima koji se interesuju za parapsihologiju, magiju, istočnu i zapadnu mistiku, mitove i legende, a moći će i da vide i čuju ljude koji se time bave. Posle ponoćnih vesti preuzimamo BBC-ev svetski servis. Poštovani gledaoci, uz još jedno izvinjenje zbog izmena koje je pretrpeo naš program, pozdravljamo vas i želimo vam dobar prijem.